28 inča velika pizza i danas ćemo probati najveću hranu na svijetu. Svaki član naše obitelji će odabrati jelo koje im se sviđa da vidimo tko je najbolji. Ocjenjivat ćemo ih po wow faktoru, okusu i veličini. Idemo u... Kako bismo trebali pojesti sve ovo? Mislim da je ovo... To je ogromna porcija. Ovo je najveći croissant i kava ikad. Ovo je smiješno. Napravili su nam kave s porukama i ukrasili ih imenom našeg kanala The Richie Family. Čak su me pustili u kuhinju da pomognem. Također su nam napravili različite kroasane duge oko 1 metar. Jagoda, vanilija, čokolada, obični i pistacija. Ovaj kroasan ima 10.000 kalorija. Trebali bi uključiti ulaznicu za teretanu u račun. Kako ćemo to piti? Kao ovo. Kako je? Jako je vruće. Ovo je veličina obične šalice, a ovo je veličina šalice koju smo dobili. Ovo je veličina kroasana, a ovo je veličina divovskog kroasana. Nakon ovoga mi više ne treba kava cijelu godinu. Ovo je doručak za diva. Hajdemo pit zajedno. Dobro je. Ukusno. Ako ga možeš piti, možeš ga koristiti. Sada prijeđimo na kroasane. Želiš onaj s jagodom? Da, želim onu s jagodom. Hajdemo igrati kamen, papir, škare. Da, kamen, papir, škare. Hajde! Kamen, škare, papir. Da, hvala. Ne, kako si mogao? Sada ga moramo umočiti u kavu. To je kao beba croissant. Hej, prestanite se svađati. Wow. Sviđa mi se. Tako dobro. Da. Tako dobro. Ogromno je. Wow. Peo. Nema šanse. Ovo je bio naš najluđi divovski doručak ikad. Moja mama je držala ovo sljedeće. Sljedeće jelo, divovska čokoladna pločica. Wow, izgleda tako veliko. Da, to je kao velika knjiga. Otvorimo. O moj Bože. Wow. Imamo mali. Ovaj mali je 100 puta manji od ovog. O moj Bože. Teži više od 4 funte. Preko 4 funte. Ovo je stvarno ogromno. Toliko kalorija u tome. Koji je okus? Bijela čokolada s punjenjem od acai i namaza od manga. Wow. Zvuči otmjeno. Da, što znači heldino bijelo? Je li to heldina čokolada? Keljta, tako je čudno. Ja, hajdemo ga otvoriti. Oh. Sve uknuo. Izgleda savršeno. To je ružičasta boja. Ovo je moja najbolja boja. Da, vidim. Ja ću prvi zagriz. I bilo je teško jesti. Izgleda li ludo? I kako je bilo? Možda se slomilo. Molim te, dođi ovamo. Što? Wow. Zvuči tako dobro. Miriše savršeno. Miriše li na mango? Ne volim šećer. Ovdje nema dodanog šećera. Želim ga okusiti. Možemo li probat? Da. O moj Bože. O. Wow. O, živjeli. Živjeli. O moj Bože. O moj Bože. Ovo je 100 puta bolje od Feastables. Stvarno mi se sviđa. Ovo je tako... Mama, koliko je to koštalo? 200. O moj Bože, stvarno? Mislim da je to velika cijena. Mislim da je to izvrsna vrijednost za ovo iskustvo. Cijeli ovaj trud za ovu čokoladu, iskreno 10 od 10. Ovo je najdraža čokolada koju sam ikad probao. Izgleda tako dobro. Tako velika čokoladna pločica. To je ludo i okus je tako dobar. Da, sviđa mi se. Mislim da je ovo najbolja vrijednost za obitelj. Da. Uvijek uzmi veliki komad za svaku. Nakon takve divovske šećerne bombe nećemo htjeti slatkiše neko vrijeme. Sljedeći je moj muž, Tony Stone. A sada je moj red. To je New York pizzerija. Idemo. Wow. Prevelik je za naš stol. Ovo je ono što ja zovem obiteljska veličina. Samo ne prestaje. Još uvijek ide. Što? Ovo čudovište je 28 inča i ovo je najbolji divovski tanjur za cijelu obitelj. Kako ćemo to pojesti? Ne znam. To je okus marguerite, to je quattro formaggi, to je pepperoni i tartuf gljiva. Ovo je najbolji izbor za cijelu obitelj. I možete ga vrlo lako jest, jer možete uzeti komad, samo ga staviti na tanjur i unutra. I naravno, moj omiljeni je pepperoni. Probajmo ga. Sir,
tako dobar kao svemirski brod. Pogledaj je, jede s vilicom i nožem, europski stil. Sviđa mi se star okus 8 od 10, veličina 10 od 10. Uzmeš krišku, staviš je na tanjur i pojedeš. Po mom mišljenju, veličina 6 od 10 jer je kao obična pizza, ali puno veća. Ništa zanimljivo, ali svejedno, probajmo okus. Pokušao bi picu s tartufima i gljivama. Uzmi ovaj. Mislio sam da će okus biti jako suh, ali zapravo ima puno sira, puno gljiva, a tijesto je prilično tanko. Tako je, svi ti okusi. Sir, da. Ti si lud. Da, to je ludo, Imam quattro formaggi pizzu, gljive i povrće, pepperoni, margericu. U redu, probajmo. Dakle, to je to? Da, ova je puno bolja. Ima okus kao obična pizza, pa 7 od 10, mislim. Veličina je puno veća od obične pice, 2 ili 3 puta veća, pa bih rekao 8 od 10. Sir nije rastezljiv. Okus je 7 od 10. Za mene nije puno okusa, jer ima malo peperonija na kriški, želim veće i više peperonija. Obično mi kora ne nedostaje, ali ova kora je vrlo savršena. Sviđa mi se. Wow, faktor za ovu picu je 6 od 10 jer ima 4 različita okusa i sviđa mi se, ali nije dovoljno velika da me oduševi. I na kraju košta samo $90 iz našeg obiteljskog budžeta. To je najbolja vrijednost iz ovog videa. Mislim da bi ovo mogao biti jak kandidat za pobjednika. Sljedeći je moj suprug, Glenn. Abby je u najvećem burgeru koji sam mogao pronaći. Idemo. Unutra smo pronašli cool svemirsku temu interijera. Ovi momci su proveli 30 minuta praveći ga. Samo su ludjeli slažući pljeskavicu za pljeskavicom i pecivo za pecivom. Moj burger je skoro gotov. Kuhari su ga sastavljali kao da grade toranj. I napokon moj divovski burger je gotov. Izgleda ludo. Ej, to je ludo. Ovo sranje. Više sira, više sira. Postoji još jedan tajni umak. Da. Izrakuje poslastice. Ovo je ludo. Sa nas. Samo pogledaj ovu zvijer. Ovo je Heartstopper 9000. Ova zvijer ima gotovo 22 kg čistih kalorija i kao da doslovno jedemo, hej mama, radiš što? Ovi burgeri su vrlo masivni, ali su na njih pričvrstili mini burgere. Puno pomfrita viri iz njih, puno... Kuglice sira. Kuglice sira? Da, pomfrit. Da, i puno nuggetsa. I još puno rastopljenog sira posvuda i također je pecivo veće od podloge za picu. Wow. To je ludo. Izrezala je moj burger i poslužila svakome komad na tanjuru. Osjećalo se kao da jedemo burger tortu. Sočno meso, mekano pecivo i bogato. Kušao sam svoj komad i bio je savršen. Pecivo je tako bahuljasto. Savršeno je, što misliš? Izgleda nevjerojatno cool, a s inženjerskog stajališta ovo je nevjerojatno složena struktura. Ne znam. Ne čini me gladnim. Izgleda kao previše je neuredno za mene. Ovaj burger nije napravljen da bude savršen. Ovaj burger je napravljen da oduševi. Proveli smo 30 minuta pokušavajući završiti ovaj burger, ali jednostavno nismo mogli. Naši želuci su puni. Vrijeme za zaključke. Wow faktor 10 od 10. Okus 6 od 10. Okusi su neuredni, pomalo suhi na mjestima. Veličina 10 od 10. Wow faktor 10 od 10. Ovo je nevjerojatno ogromno. Gotovo je smiješno koliko je veliko. Pokus 6 od 10. Sviđa mi se pecivo sir umak. Bilo je stvarno sočno i mekano, ali kad je riječ o ukupnom okusu mislim da je pomalo premasno. Veličina 8 od 10. Nevjerojatno je velika, ali razlog zašto dajem 2 boda manje je jer više izgleda kao toranj ili dvorac nego samo kao veliko jelo. Glenn, i koliko je to koštalo naš obiteljski budžet? Oko $300. Završili smo s tim. Idemo na sljedeće divovsko jelo. Idemo. Mislim da je ovo najveće jelo koje smo do sad imali. Sljedeće je jelo od pretplatnika koji nam je pisao na Instagramu i predložio da napravimo najveći burrito na svijetu. Ovo je najveći chipotle burrito na svijetu. Wow. Nevjerojatno je. Glenn, danas si me impresionirao. Da, nema šanse. Ovo je stvarno velika veličina. Ovo je stvarno ludo. Veličina me impresionira. Ogromno je. Oko 30 minuta. Mislim da nam treba duže je moguće. Možeš li 6 tortilja što izgledaju tako nervozno?
Trebat će neko vrijeme da se napravi burrito jer peku svaku tortilju. Nemam pojma koliko će to koštati. Izgleda kao tvornica. Izgleda savršeno. Ovaj burrito ide, pa već ide. Stvarno mi se sviđa. Svi ga zajedno motaju. Izgleda vrlo teško zamotati ga. U redu, kotrljaj 1 po 1, 1 po 1. Mogu pomoći ako trebaš. U redu. Dečki, stvaramo povijest. Idemo. Idemo. Uzmi foliju. Vrati se s ove strane. Vi ste savršen tim, dečki. Možda. Oni su kao minione. Da. 1, 2, 3. O, savršeno! U redu, idemo. Podigni to. Pomagite se, dečki. O Bože, eto. Hoće. 1 po 1, da. Možda možeš staviti tamo. Otvorit ću vrata. Ne. O, sranje, dobro. U redu, hej, hvala, brate, hvala. Hvala. Koliko je ovo dugo? Ovaj burrito je 11 stopa dug. Što? Nema šanse. On me oduševljava. Stvarno sam gladan. Probajmo. Idemo. Wow. Tako brzo, a još u ovom buritu imamo puno sastojaka, bijelu rižu, smeđu rižu, smeđi, crni grah, salatu i rajčice, povrće i meso i pirjano meso, puno ljepljivog sira. Ovaj burito je nevjerojatan i najveći na svijetu. Ne znam kako to pojesti. Imam samo vilicu i žlicu. I kako to jesti? O Bože, ovo je najbolji burrito u mom životu. O, da. Da, sastojci su stvarno svježi. Da, vruće. Wow, ovo je nevjerojatno. Dobrog je okusa. Okus je stvarno dobar, da. Mogu mu dati 8 od 10. Da, zašto 8? Zašto 2 boda? Gdje su moja 2 boda, Toni? Jer za 10 trebamo imati nešto vrlo posebno. Misliš da je ovo običan burrito, ali velik. Da, ali ima vrlo dobar okus. I naravno, ja kažem 10 od 10 jer je svjetski rekord. Sviđa mi se, ali malo je previše ljuto za mene. Glend 7 od 10. Wow. Sviđa mi se. Puno mesa. Da, stavili su puno mesa. I koliko je to koštalo naš obiteljski budžet? Košta oko $672. Wow. Da, ovaj burrito je bio skup, ali svejedno oborili smo rekord Tylera i Erika. Ali isplati se. Da, naravno da vrijedi. I tko je to? To su naši konkurenti. Obitelj, što je s faktorom iznenađenja? To je 10 od 10. 10 od 10. I bez komentara jer je to svjetski rekord. Čak smo zadivili i čipotle tim. Ovo je bio prvi put da su pripremili ovako veliki burrito. Svi u kafiću su snimali i pljeskali za ovaj veliki rad. Željeli smo podijeliti jer je bilo previše za nas. Zato ćemo ga izrezati na komade. Dobrodošli, dečki. Hvala vam puno, ali mi smo puni. Dodaj, molim. Mislili smo da burrito košta $672, ali zapravo je $100 više. O moj Bože. Pojeli smo svjetski rekord i pojeli divovski burrito. Tako cool. A pobjednik sam ja i moj divovski croissant.